APHLC asong pen re-election ke hangke radaphan ke pamahunga phanchot pusi BJP atumpen ke jong Hamren Wholesale Consumers and Marketing Cooperative Society Limited akiligalong APHLC asong pen bang photum chepatedun Bye bye ni phai ing koi rai sipen ing koi ranar kep arni ghonta phliaphan mobile internet ing hap check ji Kardom pini ada berta longpen elisang pe marvelous rong pharpi nonar ju ektha bertang tompen Re-election polam the India kachari aron alo long masi ave India Commission lapen State Commissioner longle langdam busitame re-election polam the ave Election Commission atum henlo thi hek pen chini damji pulote Supreme Power mate election apu thaka ja kongke dopusi Karbi Anglong Autonomous Council MEC mongwe rong pi pen ningje APHLC asong pen Karbi Anglong ara daphan ke pamanghu Karbi Anglong election re-election padopon jipu ingto nangpo India ke democratic country ase 6 schedule pangtang nangji pulote India kachari aron APHLC tumta koi thek nangji Hasi langdam pulote re-election po bangke na hokalong le langdam pusitame ave lake radaphan ke pamanghu phanchot lasi APHLC asong atum radaphan ke pamanghu ingto nangpo ke phangoga porhu dharna kang nilin arni sotete procession kedam lahai radaphan kachenega reda bangke BJP asong pen chikroi dun thekthi adhenili tumke radaphan chinhondu pusi pherangkia mailong ningje pon itumake ipupugilalo je 6 schedule alogot bangke constitution alogot itung langdam tote itung tatu eta pangkane itung ningdelo lasi constitution longke chengsi ni lingge dam itung bangke re-election pu award matsir kabiang rat tum chini sime re-election pu khobdo ba Allah matsir jongsi litung constitution langdam pustame re-election pu khobdo be ilitung jongsi langdam plote rules and guidelines of Election Commission of India বা State Election Commission langdam pustame ave re-election puke amel mata ave hok sitame nogle langdam pustame asila soa rat panke pa magu bangkela ke intongan po mislead nangni lang ke gorom pen रात तूफान हाथ धरना तो नहीं हाँ प्रोसेशन किलोमीटर तो नहीं हो गया है लगे कचनेक बांध के इली तुम बीजेपी तुम आगे कर लेते पमेली तुम आगे राचिंग हमदू Lapen Daniel Langthasa sitame BJP along chingbe dunpo ke ong dung APHLC asongja tum BJP along nang chingbe dun bomro पेनान अपर अप्रंग एक हफ्ता 2 हफ्ता अप्रंग मांगे APHLC तो निंजे जे Daniel Langthasa sitame APHLC long siwai sitame pinyan ke elitum eglong lo Daniel Langthasa sitame fijo pen prapjin pen BJP long si march pon lasi alan tu mangke inut APHLC pen ke aniwan si numbajong punoi ha best card demo punoi APHLC a pharo a supporter a leader tumke dak BJP long si march tunpo Kedamtang busiga chiklo ni phaing koyarni Karbi Anglong Autonomous Council MEC election in samjin pen pachun ponsi Assam Governor lapen Chief Minister athingu banging koira throk MEC atumaphan semi padenglo lasopi Karbi Anglong Autonomous Council along chedan jok plot pen Karbi Anglong Autonomous Council Chairman lapen CEN sitame semi padeng ponlo lason si bangpli atumaphan sitame arona tengpen nominated MEC arpu pek ponlo Arona tang chokli ma phisi lahai asai mo pachun ponlo la solong APHLC atum re-election padonang jipuke angkur kabya lamlo kusi Karbi Anglong Autonomous Council MEC pheng piga reng ma pen therangke ke phamailong ninje ohai gose Shri Raju Di Sonamoria logote dudunor pasana ko ami dekhisu je Dr. Priram Rohan uncontested CEM third term kone teketo dia hoi goise plus etia whole set to bonaboloi karne 8 তাৰিখ জুলাই নমিনেটেড 4 জন দিয়া হৈ গৈছে গোটেইটো ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন আণ্ডাৰ দ্য ফ্ৰেমৱৰ্ক অফ ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন এইবোৰ বনোৱা হৈছে 30 মেম্বাৰ ফুল ছেটআপ হৈ গৈছে অলৰেডি কাউন্সিলত গোটেইটো হৈ যোৱাৰ পাছত এতিয়া আপোনালোকে নিজে ভাবক যে ৰি-ইলেকশ্যনৰ কাৰণে দৰকাৰ নহয় 2 নম্বৰ কথা এটা আছে হয় এইটো মই অলপমান বেলেগ ধৰণে ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ
যে শিয়ালে এদিন আঙুৰ খাবলৈ আঙুৰ দেখিলে আঙুৰ খাবলৈ বিচাৰিছিল খুব জপিয়ালে কিন্তু আঙুৰটো ঢুকি নাপালে যেতিয়া খাই নাপালে শিয়ালে উভতি যাওঁতে কি বুলি ক'লে আঙুৰটো টেঙা বুলি কৈছিল তো ঠিক এইধৰণে আজি আমি আমাৰ ছ'চাইটিত দেখি আছোঁ মিছ প্ৰপাগেণ্ডা চলি আছে ন' ডাউট কিন্তু ৰি-ইলেকশ্যন কথাটো একদমেই সফল নহয় আৰু ৰি-ইলেকশ্যন বস্তুটো আমাৰ তাত নহ'ব তো সেইটো কাৰণে আমি ভাবোঁ যে বিৰোধী দলে যদি প্ৰপাগেণ্ডা ওলাইছে বা কিবা এটা ক্ৰিটিচিজম আছে পজিটিভ ক্ৰিটিচিজম আৰু যোনটো নেকি বেনিফিচিয়েল হয় তেনেহ'লে লাগিলে আমি একেলগে মিলি পেলাই কাম কৰিব পাৰিম কিন্তু যদি নেগেটিভ ক্ৰিটিচিজমটো বেছি হৈ থাকে তেনেহ'লে মানে আমাৰ কাৰ্বি আংলঙৰ ৰাইজে কনফিউজ হৈ যাব আৰু সেই কনফিউজ হ'লে মানে আমি ইজনে ইজনক আমি বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰা হৈ যাম বুলি পেলাই আমি ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ যে ৰি-ইলেকশ্যন কথাটো আমাৰ বিৰোধী দলে যি কৈ আছে আমি এইটো কেতিয়াও মানি ল'ব নোৱাৰোঁ আৰু যোনে শুনিছে তেখেতসকলে এইটো মানি ল'ব নালাগে বুলি মই সকলোকে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ ধন্যবাদ Phirangke Bhamayalong, MEC Dr. Mongwerongpi, MEC Pheng Piga Rengma, Ex-Stand Committee Chairman Mohan Diswalapen, Minority ST Morcha, Maipu, Roshmi Terangpietum, Chetongdo. News Report, Karbi Anglong Live. Hamran Wholesale Consumers and Marketing Cooperative Society Limited along shareholder Bang Pharoke Thomra, Troxikebra, Troxiera Dapan, APHLC Apan, Adorke Sobot, Ke Jogji Apan, Kachuning Ripon. Sangrang tik kang chuklong along jesemet kiduk kilak himi jangri BPL mate below poverty line aradatum ahok pet pen sang kilong dunjia phan kedam tang pai pai ni phai Chris Sirkebar ni All Party Hills Leaders Conference Hamren MEC ang kang pen bangpho chetoy dunlo APHLC asong pen Karjabdun lapen symbol ki pipon ke Vidya Singh ingti rhinoceros Komal Singh dera telephone Longsing ronghang jeep Ren Singh terang parrot lapen Longsing ingti football arjan pensi Arjabdunji Laso along shareholders abang Pharoke Thomra Troxikebra Troxiera Datuk Manghu Hipin Pen Adorke Sobot ke Jogdunji Aphan APHLC Hamren MEC constituency Dun Maipu Bir Singh Terang ahin pen tuning ripen pachini General Aphan ke thapon wara da bangke la bangke nilitum bangke chedon dun thek the athe ladak ilitum Karbi atum lapen akaprek tribes atum ta ladak kache jog dun longle amen kache thapatum do olang sita hala foreign mate wang pli atum aphan amen ke thapona bangke lakenitum chedon dun thekhe lasi nelitum EPHLC jongsi high lo polote la general atum aphan bangke la bangke nelitum inthan ponji la Karbi la pena kaprek tribes atum aphan aparman nelitum chesong piji la pen claim piji dam piji lasi nanglitum setame Mupen nili paklang edlo la bang pho ken dida phan tame nang litum nang cerap dunon la pen assignbol tamun pen nili paklang edlo komat abang kopi assignbol ma nang litum pen joy ke pen kachini ye phan si pini litum anoten a shareholder phan ta chuning rilo Bir Singh Terang lapen kilik kachedan dunjia bang Phulong Singh ronghang atum malam the arjuik sina Mingkan kon pen lonis tame mane ladak opposition intang kring ave lapen ladak kache patidun abang along pen along adi mabang ke avidet khanjang titi da uncontest pen ta dam det titi setame kopai ke me nelitum APHLC pen nang chedan pidun po lasi chuning rithu le thodlo la shareholder atum ansetame la nanglitum APHLC along vote pira nang pahai dunon lapen nang cheram nang chetu dunon nelitum ta aku nanglitum aphan puthot nang chematha thupo Hamren Pen Daniel Hi Karbi Anglong Live Asamangkang pialong non ke bangji pai pai ni phai ingkoi ra isi lapen ingkoi ra narkep arni sarkara borengang hoi kapapleng ji aphan sadlang padopon po la sojo ke bangji pai pai ni phai ingkoi ra isi lapen ingkoi ra narkep laninia bangke ghonta phlia pharman mobile internet ing hapchek po pusi Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma hin pen ke damtang pai pai ni phai kretroxi thelangarni ningjepon Assam along BJP Sarkar nang chari det pen lakh isi ove kimiari sunim so tumaphan sarkara borengang hoi kepek ponji aphan lamchak chipi ponlo bangso lamchak ka chipi pon ateng pen grade 3 pen grade 4 ang hoi long kadukove surit home cap ang hoi kapapleng ponji aphan niniar ni thikpon tanglo bangso ang hoi aphan kadukove bang lakh krep lira surit home cap ra bang Pharoke Thomra home cap ra troxi abang phubang phiatum asadlang nang ke tok dunji aphan kachisik dota hai
lasi bangso sadlang ke tok jiar ni lake kecheng abang ke pai ni phai ing koira isiar ni ada por phai kepen krihini an lapen arni kangsang por phai hini pen por phai phli an patok ponpo lason thot si pai ni phai ing koira nar ke bar nistame patok ponpo bangso worengang hoya pharman mesen pen sadlang ka patok longjia phan sadlang ke toka district ke pho ana bangke sadlang ke tok ese ga phat mobile internet ing hapon check po pusi thelang arni Deputy Commissioner lapen kaprek saipu ke the tum pen kachingwaya tum CM Sharma pen ningje pon mobile internet kang hapon check puthak rada phan CM Sharma pen dia stame chahang pon mobile internet link hap check pusitame wired internet abangke doji bangso mobile internet kang hap nang ko abangke ajaha ga sadlang ke to tum WhatsApp pen question paper abang ang tanlo detiti tasi abangso abudha ga bangke nilitum setame arpu en ponun e puta CM Sharma pen ningje pon thu News Report Karbi Anglong Live Desh Lanson Marak aphan puthot ingdeng ke thom Indian Idol along ki dun longji aphan rada hirjume kachuhang West Karbi Anglong District Headquarter Hamren Rong Supia Longpen Dilison Marak pen Lina Hanse Piasopo inut Lun Kilona se ki jume sena bangpu Desh Lanson Marak Indian Idol along ingdeng hini an chepa untanglo Indian Idol second round an kapale dun lake Karbi Anglong nongnam ka chethangklong lun sepo bijoy lek thialunchir karju pen pusi chethan Puthot Indian Idol third round ka chepate dun thualong hirjume nangki pidunjia phan Desh Lanson Marak pen rada phan chuningri Asar bura la pen Hamren Motor Sale and Service pentame Desh Lanson Marak aphan garo agamusa karbak pen karchudunsi hirjume pajerdun tapen ke bangjani India Voice along chepate dunjelong Karbi Anglong pentame nang chirap chitu dunvek nangji puta Desh Lanson Marak chuningri pado Kangsi nilimen cepacini po nilimen Desh Lanson Marak pen nilipo men Dilison Marak pen nilipai men Linahan Sepi pendak motor vehicle Hamren motor vehicle along saran manager ni phanda na alang li phanda choropa lo lapen hadak ni audition aranang kiduna hut ni methang kasi bol ipen first round second round sita ni prepare pin pen hadak lun penta undun lo sita me tibiran bang asap so confused do chat posi undun do lo sita niphan nang pula nihaga karmem pen visal mem nang visal sa nang pula muning lang tunon pen sura bang sapso problem chat practice tunon unji pu kasi confident pidun lo pen hadak kicho kijun anton free of course ke bang abara antala tumsi tiket nang thanpi sita midak pen kita mahudang mithang pocket pen sidam lo sita hadak kedo kidun respect nang pilatum pen hadak contestant do ulang non asam pen ta inut select lo lapan ngejer potum sita me reject pon lo sita non ako Voice of India ko dutulang hadak lang cepati duntulang hadak kasi public itu ni panang sa poji pansi chining lo Karbi Anglong rat keduan atum Hamren pen Daniel hi Karbi Anglong Live Pinyada berta bangke la ponse kang tonik lo domi thakmi khardom